Ebusianfo ya sanso edin shemo ewa hebio mi mo bibia kwaba ede by emergency Ghana TV eso enenso eyeda fufu atwedi amponyankopon ede acheyen na enesto ya mensaka ofidie mu aseni ye mami bi ede nasem abeda MFK ewo Lawson TV na sem ode by ni se bemo ne ti bema no ede ne fa kwan bi so aneni enje ho enti eje ode bema na aba ha se yentu yensa na se yenfe bema no ne yimbi se bisa ne munsem enti ebusia semen yenko nenko tie mu nsem emrananso chene so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase come ho nenko hwe video e frozen Efrem Victoria Vic ufri na bai efijase all right anopede na donam anope enye bokosa mishia be me bi e wajuso the year 2016 na free hall na menini started din komo Lawson FM din komo ni wiye ekowie mu se ye betena ti menini twempena kakra be 3 years ni mu na menina ato asase eni yesi fie 6 bedrooms nyame ya adom 2019 ena ye ware ye no 2020 na me wo me first born 2024 na me wo second born na menene in term start ye basa e free ho na me fa ketoa no e ka me ho e ko figase me kotna figase maintaining kebiu Efrem ma mi huno 96.3 onya me hwe mia na me hwa akora no me yen bibia efia me ni si ye nso oma me ho kwan ma me nsi fie ho mitimi ebo me ho modin ye nkakra kodu a medu no na the padlocks atutu epunu ni mu nyina me files ni me documents nyina wo fie ho me nya chance bi kra se me ye adwuma enu hu nti na abo me frɛ no me nya emwaye papa bi emfiri no ho me pacho masema me de ba ya ne se oni mejai 2 years ni onye me hwe me ba pani wono ho o mami hu akora no eno ho asem kopie figase police station ye frɛ no wa ma me sade ne ko dofsu wa ma me sade ne ko miame sofo eno frɛ no Reverend Christian Nyamishra o frɛ no ni di nkomo ansa o ma mi hu me ba no eno kura no mi hu no me ne me ba no be ma ni wana no afa kura ne de ne ko na say all the time ato visit ne so ai to aso enu achi se makoma nto me munti Vic kasa abusia se de o kasa mako no esupa yi ne nti or try to hold back the tears asa nisuo no opeso o hold dia nisuo ni mpie Vic aden ena reho asha o so sa aden mama frempo mama famu dia no afam me frɛ wa rasisa ba afija sekra de na asem na se dia ne siye bomi nkomo minua pani ne me ma minua nkuma mkwan o mode me fa so omo so wa yeden e me ba ya man fa hwe ama akora so kame ho me den ato abrabo no so o kwa ware na wanya mfie sen 23 o ba back na wanya sen 31 tama o kwa ware ansa na be kwa ware na se na o ye den adwuma na me ye bridal fund
Okay. Nti ukotena ware na say oto aso ye adwuma na na say okoye full time housewife. Man to aso anya adwuma no. Na oye den. Menya hwe. Na otifie. Ai. All the days of your marriage. Ho adwendwen mintimi nya hwe. Den ho adwendwen. Kwan ya fa so am di free ifie ho. Eba. Wo di free be man ifie ho. Won say Vic otena ware na say edi kan wo yi. Esa wo second one. Enti adwendwen ne hyase ebreben. Hyase ebra me wo second one na onya 1.5 year. Be man na ne kan so ma onya adwuma na say wo na ogya adwuma. Me wo ifie ho ne de na me top pan de ko supply. Okay, ne say na wo ye adwuma. Me oven si wo sisi a. Esi be man ifie. Me patwai. Di ne si ya ware ne guye. Me ne no eware ye no me hu bi da se wakwa abonten a oma me hu bi da idi yonkomo kama bibia ya kama na hyase se okwe ni krom juso a na odepani no ko me frena no mfa bibia na ye fie ni hye no so se Binez new site te basa me ne ketwa ne nko a ne wo Be man na fie. Ai. Ushi ana na wasi fie no. Baby, mini na ne si fie no. Na wato asase ne dada. Mini na ne koto asase. Oto asase na mo twempena na se no ayo ho ade. Ne twempena. Nti one na ne bom koto asase no. Hwan di na wo document no so nkrata no. Onu ni din na me ye witness. Okay, na se udin wo so as witness. Aden wan fa udin anka honest no ho. Se nka mu mienu mu betimi aye honest aden dia. Me sisi dembe kan se encourage na sambre no. Bye. Nti tama wo ko aware na se ne den na wo ye de boa be ma no wa brabom. Me bachona me kofa perfumes wa kra. Okay. Ebeton e ma teachers e wo krom ho. I know aside no me kofa babies de omode sebio mun kafra omo windro ba ye de etche no. Okay. Me kofa de ko hospitals. Na se na wo ye adwuma kakra ye say Supreme Court akan ye say no contribution no chop. Etu your bana oti aware ase wadwen ye so media me your ba na wadege be me kwa na da ho be me ya just be ma ne sogu wa no ye say no contribution no chop. Eti na Vic mi bisa o say den na wo ye de boa be ma no ye nko edan sie no so edan na wo si no o contribution ye den edan na o si no eto asase ni wiye na akase betwa blocks meni na ne share dem sa time me dan no na ye rent ene fa ho adwe me pacho no ye oye IPPD coordinator ni juma no ye o district hono no na enye juma ketwa aside ya na me ye no menda meni no be ye juma na throughout the night Lawson FM how the be kwa kra into okwa me ena meko site ho akwa akwhwe omo twa blocks no akosi se emunyi na na me frene ni di nkomo na se ba no supervision a edan no wanto na jeje mu se wono nko a ena emfa ne sika nye wono nko a na enko site nkohwe adwumayefo uye wo fam de ye di se fata se wo ba ye de boa be ma nti de apart from say ode ne ba no ekọ ni kuro mo jo so a won kra won nko a wo hye new site no de ne san ka bo mo ekofa wareja ne ba ebro de ne se a wo bo me friend na no mfa na ne suban sisa ye no afi obefia ne ni jini ho misunderstanding te basa na obome mi hwese de na ekona emwa oboma Oyerepa na patwa utuhwe ukoda hospital di yare ben uti epai wo oboma ba bi paye de na oboma ne ye oboma no paye na mensa baby society ehona na medeko yesofu mame ho omona emame edeme fa ka de ko Konongo hospital for treatment. Vic, menya ntia se be me ya atete wa ma na fa wadwi mu pen. No kre. No kre. Sometimes so na ma wonti no. Na postpartum depression. Ewo ho.
Now I was second and answer first. Second. Ti now I was second born na obo manifa with him. Ai akra no kran nya twa no fo. Den esi eno so obo. And a emotional Friday, but Vicky Beshano also. Den esi ya obo that time na wa wo no. Na me ha nyina ne se o free fee akọ na woma okonso o depeni ne ko nti oba na onene ko ene kwafa bro ne ba no ubu wabusuafo amane da mpacha se de be ma ne de wo famu ebro ne ade no wo ka kire wabusuafo me pacha anamo be no mutufa me mame ene yawe ofreno efre me wofa muni ne kan wasem se kwan a ode me fa so nenye ebe ya unja me kwan nini na nkusihwe no so na busuafo ne busuafo me after some the FA police station na dia anko an manti mo hwe no me ko ne papa ko bo na mane se kwan a ode me fa so ni esa ko ni antismo omubisa na ose one minute omubisa na ose one minute miwa be mo months bebre no hu me da be ma ni hu da na o mafi matu na monsa oye ho ade wa so dem ko sinsan wo court na se fie de nko a okay ni nyina ya ware ye gitum e wo Ghana enti se be ma ye ho ade e wo fie a enkire se e wo se wo tete as oba enti Vic wasama wo kan eye no kure pa se be ma atimi aware o se ne doyere na misunderstanding ti watimi apapa wani so amana for atirimu de na ye very serious utisi abonten metisi abonten me kai really na wa wo baketoa na ma wo baketo a wotu a onofo ano no efa otimu ma akwa abonten ti media akra ne hyemechi na me hu baby a mefa krobenso efigasi ti time ben na okọ abusuafo nche omo na be fa wa na se wo na oba efie me na me be efie oba ede na ma me mo kan ofreno Lawson ene ne kasa se ma be fie o ye ne den me emu aye papa bia menya our dear asamo akra baba wa in her 20s bekwa warie na sebio woko with the sane mind or the adwen mu da ho na ekwa warie ase aware mu adwendwen ni mu atete ne atepoe ofri aware ni mu hwede ode baaye o wo ba ma me mu fie design I got 3 years be ma na be hwehwe oda oba keto no na me ya do start school oba fees no kokotia no ko yes aware gunkro be ma na timi abehia wabusua afre na busua kan wa mabusua gye aware mahia edi asema hudie nti aware ni gu mahia bacho debi adentia Vic me o adentina busua ni jai because oba kwa aware a na se problem ba e was abusua na fanu ni nyina no mutimi tu nwa na mon se oba na busua be ma na busua se odo e wo montam na aware na busua fanu ni nyina agi tumu dia e was mutu na mon e make effort se mudi siesia wade sanhye we nyina bi amaso sa abusua fanu ni nyina an try se ye kama bom bacho debi wo ba fie ne maame afra oda bacho ni maame free ne papa nso otiasi wa fra oda
me ada me baha last week no last week na ba endru so ena dru so eti ada oba na ye de wo frɛ me pa chai sesen me na me call no because me phone na me use you right me lose me contacts bebre me na me call no akoje a number be ma na friend say ba for Alex oye de adwuma a try this mate producer mon friend nto so mame na yento adwuma no so ewo ho na yenko yenim mon friend Alex emfa nto so mame oba fie 3 years ni nyina ne papa emfre oda mpacho debi 3 years emisa wo say me ni mabusuafo di me ba Alex echi ebeje waware na Alex si wa firifie papa ne mfre won kan hwe mfre me da okwa ware na se na no won kumafo ne won se omuntam te sen me nyo mo ye fine ndi ususu se di enti no mo mfre oda ejina be ma no so ya mento kasa no sanse ono ne eta eben wo mo me ben wo masa unim wasama wo kan about our rejaye Vic enipa ba ko nye bone ayese konkonsa ba ko fu ni konkonsa o so it could be say e bia na won so so wo suban bia e shada kamu a be mai ba wo beka de na ya na wo de ye na e trigger no e ma enema siesa now you saint kasa wasam na de dodo no kwasam ne se menene tna ye wan complain bibi antwe me da se bia usuban bi woniema bi a wo ye nani nye ho wan complain da wo ye aduane se oba ye meduane bi o prapra o pepa o hohoro ese oba ye bibia wo sane kete paso oba ye bibia wo ba ho anfa ho nkame no enka oko ni krom juso nkame ha no kame me ha me ho mfrefre no da nemo me ba me ma me ho afigase na me bete ho asem sesen se be ma ne si minim nyemesi ba wo ti aware na se de wan complain se vehicle si niema emfi wan can be done auto washing machine ma debi na be ma de wo no oyerete na osi niema na emfi a ko fra wo yere ne tena se wodo wo montamu a yes wodo ni monfom so ye de bone che Lawson FM motena for years no wan kire se bia vehicle si niema emfi da wan can be done tremi tini baketo ano hwe no on hwe no akra ne nyasen this year obinya 4 years na pani no o sen this year 6 years pani ni de oso hwe no owo no ho pani ni na woni nche no oba na bema na se na adweye ne se mwache enti wo fa ketwa no no ne mfa pani wo ma akwa ma abehwe oba no debi okwasa okohwe na de no ka my friend is in bese me hono kra na o ma me kwa oti me voice a na wa hangi up oti se eye wo na wo kasa na wa hangi up wo ne ma da sugu ne dem efie na motimu no na mo nyina mo dadan ba akum an chimben ho self contain Vic de na pese Alex ye ma o se kwan yo de ma faso me ye madwen se ke fia me ni siye ye nchim Lawson FM kwan de ma faso me fefie kasa kese na mente wonka efie no a me ni si ya me ne start bobra se enam me so a wonti mi mfa ne nsensi ne bo se o ajapade enu hunti me gifie no me di meni tu niama bebre senka ye nche enso sise die oni mani ne yi efie na meje fie no na oba ne ba no wono ho o so hwe no Vic oba o ma me mo ko hospital mpachai doctors ma unro mpachai ti say we okay me okay wa wo hwe otiti mrem ene na sen na niema sitie massive improvement niema bel kama uko school do saying Lawson FM me media school kasen ka wo ko school abeyen sentwire ni
nti ada na ade media school sem ne to ho no mokoye bridal fan na eno so wan fa nya adwuma ade nti na wan to media na so I'm from Poma Wadaruma. Me wie ya na me de ware. We media school na. Nti na wo pese wo ye den e wo media mu. Nam pese me host about a particular program. Program ben ena na wo wadwen mu. Bibi to say young people. Say you too maba one mrantiefo. Tina o person ka wo ye host a wo betu emrante ne maba wa maburu no efo okọ school no mejo wo den news sports morning show e den na wo mejo morning show ntina nka ye ja morning show so ma wa se sesi am ka so me wo fa kwa metanku won so ri fira konwam na bra betena ofa tanku akonwa so abetimi host morning show ofa keti we de wasum a ofa keti de on de nasem nye den ba franco na nye franco de onye franco mpeneda mo faketi de obasore amo abo na franco nye eti eno de nka betimi o se ba media asem no wo sere wani age because e your passion senka be yen century adwuma enti denti na ade e wo mu wutimi dan to honom because of marriage adendia mam fumpa mampacho me wo ye no na ma ayaden kaka na wo a ewiase nkwawie ye Vicky oba wo a wiase nkwawie ye o you pick up the pieces and how do we need to be man so my friend me nyanto nti adenti na wanya wa odie ti me ema bridal fan a wo ye wo kwa aware ase wajai media school awako aware wajai say you are back to square zero enti ya na da mitufu se oba okwa aware a enchire se wa brabo no nso so apem ye bibi ma wo ho do something for yourself. So what you say? Ebi at that time no. Se nanka wan so obo ho so ye wadwuma ne ade a. Nke bia wo sori anopa wo kwa adwuma. Be ma no so sori a wo kwa adwuma mo ba mo abehia. Eno no kura ma ware ni mu ye de o. Na da bia wo na ekọ wo ba anim dada no aba abeto. Okwa anopa wa pie o mra na ate ho twen no. Wa fa sika ma ye ntonchene. Wa fa sika ma ye ntomako. Yento drosu ntopio to ntonwi ebasa emema ni bi wona sese bi wonye mature in mind they do baby a ehye na conform and act differently ya fra brante Alex na producer na kasa also on the radio so de ye twa ni tikura won kasa se de panifo afre na wo so won kro no saa bi no wakeka kire yen ma yenti ono nso ne de a woka Lawson FM. Okay. Only means yeah. Okay. We see. Okay. Only means okay. No, you're one. And the two. Our friends on call the second question more the play that you know was said. Make your own or me and you know correct. As a matter of fact, your one honor was set on no man, and I was set up a friend and an answer. Or set on me for grandson. And you said, a no on any man in a day. Let's say, me panel, me name a bushia, not seeing I, against it yet. Our friend set. Well, I'm an answer. That's the thing. Problem. Only capacity. Lawson FM. Only capacity. Any capability to operate a plan. It's a Japan who branch. Then a man. Report and you know about a report. Now, was the one and what was your former girlfriend or Encanisa? Reporter, they say. So, go on for the book about the Kakra. There's other reporting.
Ah, Matheus. Enti ɔsɛ ne akwaa no sɛ ne ɔno no maame nsa ɛyɛ mema sew ɔsɛ mema sew ɔsɛ asew ne nsa enti at the end of the day no yɛsɛnde sika anaasɛ yɛyɛ biribiara no a ɛyɛ maame no asew no na yɛsɛnde sika bia ɛkɔsi no so ɛnyɛ deɛ ɔbɛrepɔte yɛ no. Okay, ɛne ɛmu sɛ ma musa question na kyɛ sɛ metie wɔ ambatɔ meba 96.3. Me ba ma hu say producer de picture bi ato so. Vicky we na ye picture ben ya. One from Paul. Asem no ka na bo pusa on. Picture na that TV ne so na ye dey picture because ma hu say Yesu nkanta na ye de she ni tiri no ye de bia draw akoma e na mumienu muti da akoma ni mu e de e na matro happy anniversary na ba ko so 31st January happy marriage anniversary to us, we made it together, many years of greatness ahead. I'm from Pomo, me and me designing anniversary. Wa osan graphics designer. Utimi yes adwuma nso. Okay. Nti is it 3rd anniversary na me. Where your 10th anniversary? No. Say 3rd. Na say mo worry efie miensa. E na the designs are dey we o de man na ni posti bi. Me say me the sending. O posti bi. O posti during that time o posti. 96. Anniversary day no dey no ka kire o. Anka yan. Mema di bi kwa do mo nkai mpo. Papa bi abani tua no ne birthday kura won kai. Dr. Chris me che ono pay. Ono an birthday kura won kai no abekai anniversary day. Ma me che bi kuna no pay. Ono an birthday kura won kai no abekai anniversary day nti ene dey normal e de ma mema no. E ma na ya na those dates no ya na ye taka kai but oba ne kai be ma no a at least enti said the okasa wose wonye wo ho ade wo ye ne mpena se ontimi ma odin kura o ontimi nka me ex cross reporter mama fimpo mama problem back on se okohia me hu nipa bia o ba bia ontimi nka nche o mo se me ni na jai na de na offer reporter de ntia se bia onim se mako media screen te o ma me din foforo oh asemo mama ntie audio ni nkwa wie na picture na eda so no eno na e ma me pause so ye nti ma mintie na asem ni nkosi ase enhwe sai eye be ma no enye se ankora no ya se da ya che wo mo afate de ya che o mo e be ma no e wo no no mo se at matter of fact na ankora ni na e wo ma just say oba no wo sa ela eduma so a me say ye so no handling ankora ni no na enye Lawson FM. Yanimo. no ma ye na ndare wo mo se ye wo pa no ye pani no me na ndare no na me bi ono onya hwi duare no gugura no eduma bi eduma ko ye bi da enti ye na me ye bi eduma ye bi bia esu kokran ono konkonkongon di ade oyare no nkonsu ana na wonye hwe onye okay enti at the end of the day no me kwa ko hwe eyina your friend say me kwa ko hwe oba no me kwa ko hwe oba no na me de bema no na bema no okọ na ma me ko ai o do be report no no wa hwe no na woni no I have a time ansa na me kan de na aba it is okada me manu na enye no kore okay gina ho ma me na isi afra me tie statement ya akwala no school fee oba no school fee e wo ho no me de no boy me de be ma no boy e ma no hwe adi say I think about 1.5 months or 2 months. Okay, na 2. Na je say me tie wona wo sani skama abawara maame ana. I send this come. Maame ne ya we. Maame ne ya we. Na me ba cho japade no kan wasa bo be ware no se me se we kra chini. Se na fie na wonsi wona mo no so de bia otumi si fie. Me ni si fie. Zabafo o mate, woni ni si fie. De badan o Lawson TV, Lawson Radio. Maame profo
Auntie, also one in see fear, also a crater and one a witness. Mina me witness. Satana mo chimpana, any didi one a modia warrior. Dina Jay say a beer or cotas, say one for dear maso as owner no. We are witness keke no nessa won't come be. But media minim, ya say no contribution, no chop crown ponoa. Ya was substantial contribution, ho. Enti se kokota be won se unu oba ni sifie so ni na sifie. Enti aware mu no property acquired within the marriage no. Eye 50-50 mo che. Anase mpanifo de tonsani ani no ma che no percentage wise. Ebitimi nya 70-30. Ebitimi nya 60-40. Ebitimi ye 50-50. Ebi krampo de ye gene outright. Eti edu ho no mo a na Alex wo ba be kire mra se wo ba no wo ba na masifie. Afia me to masase na me hia wo ba no krada eho na Ghana mra no o me kire mra nani so eho na mra ne beba wo ba wo kra wo maame wo ba ha no kra wo maame Debbie adentia because ane ho na wo ba no wo sesei wo na hwe wo ba no meboa o maje akra na firi wo nchen ama wo maame menene na ewo one house munyi na motifie baako but it said de wo maame na hwe akra no meboa sanete mekasa nti ade na wo free fia ba wan kra wo maame se bia case no me de call Lawson TV adentia medical ni na ka ho asem dada se me de eba last medical ni na ka ho asem wo maame de sen anti ama ma che owo me na te sen Radio dum me hoye oba tan wo ba Victoria edi ni case aba Lawson TV ya from Poma na nasom odi aba ne se wakwa aware emfie bebre ema mienu apiem aware na gu be se emfie miensa ne wa ba fie na so na montu bia nko so wohwe de ekọ na be ma ne yesisi no etu odi aba se yenka bi ma no oba tan de na anim fa asemi ho no kre na nesi ye ni oya yefro no a okọ na warrior sen no se me ye baifo nti wankasa me ho for be 4 years no nkasa me ho nti enu akire no onkasa me ho ani kunu so nkasa me ho nti na oyare ne de besi na minim na hyese minim kwan e fa so e baaye me se ya so oyare ono kra no text message ma ni nua ketewa so oyare na ni nua na ma me hu e ko e na tese ya yare e da fom na mbefa no komfante nti ho na me koye ya ma yare ne ye kakra na ma me koye na yare be ne ha oba no the depression was a den yo we do me na kra we hu kwa kra e fa so e de fi no kro ho e koye kro mo mfante kra we hu nti ho na ye koye ya be 2 weeks 3 weeks na chese wasaba normal na me frɛ be ma ne so ni nyina aye correct nti me de na ba o se ma fa ne ma na message no a chese ebusua mienu no atrase ansa no se wo yare wo be fa no yare nti so yare na se me ma be fa na gwa na wa no ho ato no a adanti na won san nye na wo twa na ebusua mienu na hia me nti ase ne se ne o ka se chese ebusua mienu no hia eja me na me de ma de be fiase me na me de be fiase me de no ko hospital eduro no ma na onum wo be hwe me fie ha me chen drugstore eduro no onum wo de ma na onum ana yese ya kakra onum biom ana ojo de wo ho be ma no onhwa akola no akasa so onhwa no be ma no nkrofo ba se ye fa no ko hospital wo betua e ho kanya na bibia wo be boa ma ya hwe no omo kan ye mo koye no ano no na mame owo me ukofa obey awa yare no be ma ni di machi e konfante wo ma mo hwe ne yade debi wanko bi enti mame be ma be ware wo ba akura na yare wo ba tan wakwa akofa ne de ne kwa yare hwe be ma na ma wo dinti na ababa wa ne wo to no san frɛ be ma ne so mefa ne yire ese na o se o de na kompai bo ne ade a so class a sabre na me bra me de na chi afiri mu nti na ye wayi mu nti me so me metena no ho nti na me de no koye so mama na mfa na ntra fie me fo so ya asa na yare ma na ho to no nti de no ho atoro di asabi aware ni nwuye e wo so san ko na ware wo ma me wo kasa no ka bibi se wonim de ekofa yare ne ba ye wo bai ansa na obekwa aware na sa krakra high fever na ni so hyehye na bia ye ne da debi enti de na wo se wo ba tanka abusua no moye ene se moto nsa efre be ma ne ba fie no mabisa ne se
yare de sabi obi a ne danka ebom no no de wo hu the genesis of it wo hu de kofa yare ba nti nkani kunu na wane ne tie no mu invite no mo bisa ne say yare no sai ne si sha ase mo anya sa de ni nyina abusua no me ye wo ho na ne ho to no no o se afija se ya kro ba o ko nukunu ho na me se me pese me yanka sa me de no ko bi ko me na me ko fa ne fi ho enti se man fra be ma na ma ne na nkwa obeti ne dia no kra kwa wo bra me hu because beginning no se me ye bai fo enti na me nchen no be chen de no pese o be ba me nchen kra ma me ade de na na wo ne wo ba ne ntam a wotimi bo ba yie fine papa me ne ye fine papa enti 4 years na awari enti wo ba ne nkasa ho no utu anamo akwahwe ne da bebre o se sa ne nama wow ofra me ka kire me se me si ho na bibi to ono ne ne ma ne ne kuna on fa me ho nchame ofra me wo fon so na ka kire ma me gina so fe ka de ntia dia na ma me de ye wa o ma ne sa treatment no ma me fun pon ba cho me yesi fie me be ko Thanksgiving me ma me ni me nua mu nyina o mo ba fie ho e ma ye Thanksgiving fe oba penina na se ketoa no penina okay na wabo ma me ba yie da me mbo ni be yie wasesa o number because of ma me da da waka kire o ma me so obehwehwe na bibi to na eyo no anasem da nti ade na ma me wo pa chezo ma me twanto atozo ana me nim de o kan ma me unim we ye obatan eye wo ne wo ba ne ntamu asem se diaba eye be ma na asem se bi wo ba na ebu animutia waye de akaseti o ma me gina ne namu e de chopa ma but se diaba wa pa me ho choma me de me de achenda da za no enti ma me se diaba ne se awari egunkro 3 years ni a wo ba ne betena afie no be ma no ene na busua ba ho ama wo no wabusua hia wo ma bisa se de na asi awari ni mo pen be ma ne wo fa ene ne papa ene baaye ba o mo ba ya ne se sabre na onu ko ho okonu kunu ho nti no te ho ana ne papa ne wo fa ba ya se si aboy no e teacher ni nti ontu me nya nkola no emma ni poyare no nko aduma anhwe so ana na aduma abone ne ade nti nko mo sere me ma na me mu omu na se sakola ni medi ha no ntumi nko hospital ne ade tabe me na ya me ba me nti me ka se da bi do dia ya me nya ma de ka ka se me de ache no nti na me si yo mate ana me ma ne bae me ana me ma ne bae okay oba ye no week kura no so ya ho ntra ha no dwane kwa akra within 3 days ma kwa akra 2 times me penetra kwan ma me na oka bibi se ni nua mo so tete no wo fie unim sa asem no oh ne edi kan no ebra obo we ko fan wa akra bae no obubo mi tv nyina me phone so papa me phone so nyina nti ne nua peni no bo no ano se sa ha no ntrenti na o sese me ne amade a o se sa ne ne matugu abonte sa de onko bebi obekọ no onko nti nyese bia ne nua no nyina atan no enti sa ne nua peni no sese me ne amano no ka sa obi eni ho tan Matu se mame ya me no ka say fra true be 2 weeks or 3 onyo bia nkasa obi sa na se mo fiu onka so bia ho mama won se enye sebe ono anadwen ene ode yesa time aveke enya problem ewo ho no no na ebia se wo papa TV wire den na enya mai enti such a person wo hia odo ene akrokro ebasa na atiatia etimi trigger niema ema ne ye kakakekakeka what you say se obinya high fever sa no a se wo de atiatia hia na ema ne ye kakakeka se niema nti ye wodo ne akrokro ba ye se no no ni feel se aware no okoye na wakosa abasa wanfa bibia manti na ebia abusua ne so ye ne sa ene nam so odi tu kwan ko nkran ya woyira ayeyo Tankare de sabre na egumpa sabre de na ye mene ne koyo kuro na me se omro se omba biom na me gya no ho no fi no kwa akra mene ne ba ha no agya no ko mene ne ba afija se ha na wasan agya no ko bisa no bisa no me na me no aduane me no aduane kura no onji keke aduane ni onji ndi kwe on fi ni se me ye nipa ye duma me ye aduane ko adenti no mo kasa ho an fi na wo pe a wo ndi wo fi a aduane bia bi wo ho Vicky adenti a man from poma ade no mo kasa ho an fi ade a mi wiase mi hu bida
me papa ni ne menche mentene nka mi huno me yedan ema me ne gye me ho kra se me didi Unim Vic, etoda na bibi show so a voice out, especially to woman me it me relieve you some stress kakra. Mami from papa me kan wa se me nkosi hwe. Mame, I think say enunti na edu ha no 3 years a wode abetena fie die. E wo senka one ne papa mo ne wo fa mo abusua no. Matimi abo modea ne bema na abusua hia. Se unim se oso ne bema na sifie. No de me ya wo se o ma sifie. Nti mame ya wo senka abusua no motu ho na mo dadaada. Sa aware ne begu a Masha na amamre ne amane kwan so magu na japade aba aware ni mu no matimi ache ama obi anya ne de nti sa na montuo na amaso nyina no wo hwa wo hwa ne besi ni tirim na esa trigger ne ma na ama na ye din me last week obaye mame me kura ma frɛ no na me frɛ me a me be me kan jane sɛ wo fa sei sesi ankofo no wa hwe mo ni mo frɛ mo se kyena nti opese okwasa mo mo kura na ye kan sɛ no nti asɛm ne nyina wo no ho sa no pa no kwa be kan sɛ asɛm ne nyina wo me bra ho me bra de akoma am because boy no sɛ ne papa ye adwo so kyea me nti o ahemfie nti o de akoma ahemfo no sɛ mo hwɛ nka enso efija sɛ ha hene wa firi mu anna ne ye yie so mo se fi next week ko no me transfer kan sɛ mo anobro kokora wankra me Matias enti mame boy no se ne papa ye edwoso hene kyea me. Ai. Mate se oya edwoso hene kyea me dia ma yefa. Ye be ye meeting kura o sei onu oni ha obi na ya ho no ho meeting. No problem mame. Odi no ne de. Mame nyabotre mame. Oba ne nsem obekeka kire ne de. Fa ne nyina ato ho because ono otewe wone ne ho nti asem bi obeka no ebi o ka free ya wo bi so ho no ma ne condition nti no de fato o mame se wo si abrante no ne papa eye dwose ne kyea me na nanom kyea mo no pa me gina nanom di ebu na nanom etima yemfa asem ne nkonkon ha sei na nyame ya adom na mu wie ohene na yie ewo mu kuro mu a ye beto safre abrante no ne nyina yakwa akohia ewa abusua nanim na yahwe ba bia de asem ne beto se yehwe na ajapade na omumienu aye no amaka because abrante ne so no oba ne nyehwe ba aware ni mu ne yebehwehwem se one na ye ajapade no pese osisi no a ya ye bedi akire na the case na court na emraje oba ne de ama no ntima yenye ne saa why ba owo media meka akire wo de ante ama me so me ma me de ama nti minni mpompa ne o wo ba ne sabe time a wo de ne ho ne ade no na on say TV on keka ne ma mmom enkansem etimesira mo ya na oni ni nuamo akasa munya ne ho abotre kakra na momfa odo ne akrokro ene ne ntena why me da say enti Vicky mayenye ne sa why okay o asem bia akamu apesa o kana Debi. Bibia ni hobiem. Debi. Se media adwuma no nya obesan aye. Me pa. Unya obesan aye. Obesan aye media adwuma no. Na bridal funds ne ade no nso e. No, me ni teacher ni bi edi onkomo cause ono no nim enipa bebre. Awmo, obeya mo. Me kra wo ya me advertiser ma free. Nti ye wi a ye bedi nkomo ba 3 years se wonya adwuma da. Debi. Eba sa ni nyina de depression ni biba. Etima yenwie na yento aso wachiri ho. Wate? Pacho mate. Eba no obi a why depressed. I say why krankan asi ne so pen ye de odo ne akrokro na ne tena se menka me kwa akwaye psychiatric nurse oba mi suban no abodamfo ne ya adam ye bi ahwa na me kra masan ho abodam a chen wo mo eda mpacho brema me I'm from Boma. ahwa na masan wo mo abodam na mi jaye Yeah, samo. ara wo Sister Victoria but no credit say all cancer no me tie nyina meraho pa abrante no also the same po ne din no man from Boma abrante no ye behia no pa asemo is serious enkoma ababa ya beboye no wo hwe ekwan a wo hia abrante di odo ehia no ne asetena pa one na tena duru sa bre ya wakogina sa gina bre mu a meminim say yare na ebaaye no yare no na abrante no pese ogina so de twene ho nanso enye se woni obi tena
se awarefo woni na wo nkwala mienu oha wo ba se wo gina se bema ano na kire se wo de odo ne kwa aware no mimi hu se gina bre na baba na ko gina yare kwa so no na abrantie no hwade na ema o twene ho afira ababa ne ho batanye woni ni patna entina ya ne duba bia ya se nsuomo awiamo haimo sumo owuomo enkwamo ni nyina no eka aware no ho eni se wo hia wo ba ne na aware a wo nkwada mienu a ema wo hawa ba no mpam emfira aware na se so say no eya adwene mo yare nti okai asetena na woni ne tie na se sie wakotra baabi na okakai no na esen ye ne mu adwuma ema ne ho nto ne da enti yesre no na yeka nyina no se onware ni biewu kura no a ewo se fa emra kwa so se abusua no kura no agitum se eni ni nya aware kura na de awasa wo kai ne se ababa woni ne si fie no efie na yeka ho asama se si ya ababa yi kan ne nsama ewo mu nyina mokwaje plot ID ho adanse mo sha ase etwa blocks na mo to foundation mo ya dan ho adwuma wuni ho wona kotena ho ne ade nyina ne se ababa ye ne fam die ewo mo japade no ho eni sa won no kura won tumi nkan jansa menini nsi fie menini ne japade bia sane wo boya mane menini nsi fie menini ade de obetumi aka ne saa de nanso emra ewo ho but mesre no enkwada wo montem ababa ni gina branye sabe wawu a enka enye wanika omra ne yentena se na yehwe kwampa ebetumi afa so a ebeboa ma ababa yi ho atono sa masa manfroma ma ebebro wasa otumi ba emra wo Ghana elder emra so wo Ghana pa yeah because said there osi ye mensem no say video no ma mansi said osi ye mensem emra wo Ghana pa mini ni si fie wa krata no wadwen ye ose bia onka honest ne ho a witness ne kro san ye no e kire se wo hia nansa na wo to asase no eni panso wo hodi adanse ye se wonne no ene si ye na mokotene yes ebra wo new site ya wugya ne ho a wono nko ahye enti emra wo Ghana wugya no na akwan emra wo Ghana adanse ewo ho enti wontumi nka se nyame no ka ne saa tra afa ne ho dabi enda me da se ebusia asem yi eyare hosem ankasa se na yaye papa elder kan no asem yi eye serious ye be fa ne se ya gossip asem yi eye serious ankasa ebi mu ankasa ye nim se mu be wale na eja ye de mu kwa sorry them na muka for better for worse no muka ne keke and I say mu di put into actions ebi mu de me hu ni so muka ne keke o because oba what sika ye ne ho ade na fe di amane etu oba na wo be man why wa so be twe ho eno no emmoa nti mu fa be ma na munim say bema we me pese menene bobra mu make sure say bema we when I go to my west obeboa me the we am mema no mu ye mo adwin say ene eye yi a otena enye yi no mu pese oba no stand ma mu no mu so mu make sure say in the west of oba no so no mu so be stand the am oba no but enye bebre na yesa obi wo hono ma owawale mu a certain illness be eba no so no the we abema be si fe yi nani no nanso nke hu sanko no na nko sa condition no mu a oba no onyi nani da ebinum ebe yi omani ba majority no omu ebimu yi omani nti yesre ye mama no ni ye mama no the we am kwa sorry them for better for worse in sickness and in health mutimi ehye nyankopon bo we ni amu wi a for better for worse no be mu a na fe de mu pe better no ba worse no ba na mu twe mo ho eni nti na ye kɔ wedding ase na mu twa cake a ye se awale de baby be ye nyo baby be ye de nti ye make sure say de no ba ye nia ye mbonje so de nyo no so ba ye nia ye mbonje so asemi eye serious oba no ene wa bobra make sure say oba no usia no na woni ejapade oba na boa woni ejapade at least stop so wo jai oba na jai no e wo kwan papa so ebi mu sometimes kwa obi kwat me jai oba no with mouth say
onfa no nkomma na ebusuafo baka hu se na wo hi oba no ukọ na ebusuafo kwaka che ni se mehu flower bi wo ofie ene ekofa ene ne your bins na won kekan a mode kọ ekoje oba no ho ade anase mukọje oba no fi na ebusuamu no make sure se wo jana no kwaka che na ebusuafo se ja flower yi ameka se efe yi amehu ofie no sisi anu ya ma flower no sisi anu flower na ewu enti ni mihia flower no wo me garden mu biom enti ebusuafo mo nje mo flower simple and short but kwan ye bi mo fa so e di jam ma no enye kwan ye bi mo fa so e di jam ma no enye enti yesre mema no mo fa mo akwan so na mo nyi ma ni nyai the way mo fa akwan papa no so ekọje oba no fi na ebusuafo no inten make sure say we be fa sa akwan no so anu akwa jai oba no because we be too oba ni sisi a family e wo do responsible nti yen hye ne nso yen fa sa asem we entu yen wofo asemi e ya wosem nti be ma no nso bla ha no no seja on be chire nsem no de enchire egusia ha e na medi mu ebesi se na ya ye papa kan ne be ma no e ba fide mu hase ya ye be san so ato aso kechi mami esi enesen eni medin ebusia ye be san so edi nsiemu e wa hebio.